Komishna wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri Wilfred Nyangangwa augĩte atĩ rori ĩrĩa yakuĩte bataraitha ĩno yaumire Mombatha kiumia gĩthiru no ĩkĩũrĩra barabara. Basa tangu Friday last week ikafuata barabara ikafika Mororongo ikaenda mpaka njia karibu na Gikuyu. Alafu baadaye ikakuja ikaonekana imeingia Juja mpaka ikakuja mpaka pande hii mahali. Nyangwanga augĩte mambĩkire ũthuthuria thutha wa riboti kumbũka atĩ rori ĩyo ndĩroneka na magĩikia ngono ndereba ũrĩa ũramarehire nginya na Rumoro kũrĩa bataraitha ĩyo ya milioni 2 ĩnyitirwo. Iko ile machangiri ya barabara naitwa brokers, ni kama walishirikiana na watu wengine wakaleta hii fertilizer paka hapa na wakasemekana wameuza. Uzuri maofisa ya serikali walifuata kutoka mwenye ile roli alikuwa inabeba hii fertilizer, driver akashikwa ndiye alionyesha hao paka hapa. Oho maabitha aya nĩ mahithũkĩtie mbegũ cia kũhanda iria Nyangangwa augire ciendagĩrio arĩmi matekũmenya nĩ cia ngungo. Tumepata pia fake seeds ya kupanda. Naweza kuokoa wananchi kutoka matapeli wale wanafusia mini seeds which are not certified. Zingine hiyo naona kama hiyo rogo ya kali ilitolewa kitambo miaka 5 ilipita, lakini inatumika katika hii area. Handũ-inĩ ha Inooro TV kaunti ya Nyeri, njĩtagwo Martin Munene.